Red Fort New Delhi ahi ai ka asung valut theina dia ticket lang namun lompa ka ticket lava kon ken hiya na ngak video na lapat chida nei tui tam lam chiang ena hiai kul pi bula kha tui om ding ai manin kha mel mate adina lu hak ma ding chi na hi chi bang khong ana bol kya to he thopi ma da nei ve a kong pi kha ke tung phei nai lo da nei ve a kong pi tung phei de khita सर एक फैमिली फोटो बनेगा सर 2 मिनट में Republic Day chidan khong ni thupiom chaka India flag ko aya among akha ki ko izi le da nei ve ni lamo वीडियो कोई हो रहा है age talu dekal video la di chilela mang khil kha tu na khanung lang mai di age sunga lutta mo सिक्योरिटी काउंटर है kong pia lut theo le ka sung lam hi ta da nahi veng vong maiว่าไอ้หมูน่ะลำข้าลุ้นน่ะลำให้มันข้ามูน้องข้าต้องหนึ่งสิเวียนหลักพอดีke peita ole huang sung rutang
Pula mak kah? Agra pa ta Delhi capital a khek na lim gel chi dia lim boli de India khang thu et the am da nei de On August 15, 1947, the sun rose on a new independent India. On this momentous occasion, the Honorable Prime Minister unfurled the Indian tricolour from the ramparts of the Red Fort for the very first time. Ever since, the Red Fort has stood tall. Now bang te kha he ho pi aki gel te kha ban sim pi di da nei de Indian history hoi taka ended that ko ma abu ki hi lawa sima the siam na hoi tak pe thei di da nei chu शहंशाह करनी शुरू होते हैं और अदालत का आगाज होता है Shahjahan in nuam sama mai ve उनके बगल में खड़े हैं और दरबार ye red fort chunga pak te le thei ka te ve aki chaina puan teu Mughal dressing traditions sunu bangam ta le zai mai le pa phing phang e glass house
rem rom mai ale Viking tan ma mai be tu da nei ve he sunga ya thei teng kha kum khia chok thei ya mo a hong sunga le zwal ni le dena sung abakilun na kha hai in sunga hi atung nung zo Sajana Dabat Sazahan mena ki puak khwa hiya Red Fort chia tamzoi ni the hi kongpia lun na kha wai mun hiya ya asung lama ilak thei te la non le ni dang la na thal zat te we thal te le atang atang tho kha he ya et thei dia ko mai da nei vewa hi hai ma we agalwan athau tewe temta khong to hei ka bang le ana zat tewe ve asing tang thau le me Bahadur Shah Zafar sword and scabbard. Sidane be. Gown of Bahadur Shah Zafar. Indian history I see Bahadur Shah Zafar a queen's scarf. Netaji Subhash Chandra Bose tutna mukhalote adina lani le Netaji Subhash Chandra Bose tem sao chi da ne hi Jaimul kha INA Indian National Army te van lui te kep nai ai card INA se baite ai card ya ama alimo me liane abetsu enoni le abetste ho he asumo zakhat to ensom lot मार्बल आके बोला रहे माँ
เฮ้ยค่ะนี่ตักเสียงคงอ่ะโปรแกรมตัวมันเองน้ำมันเว้ยเว้ยทุกปีมาเป็นของเสียเลยทิลบอลเตียวข้าเหนียวเม็ดเราด่านี่เว้ยกุมสกิลำไปตาค่ะก็วักเวสายอ่ะตัวน่ะทิลตั้มปีอันน่ะบอลเบลมวยน้ำเทฮียายมุนข้าซาซานี่น่ะมาหุ่นลายอ่ะมีปีเตลุงกิมโลนาทูโคงไงเขี้ยหุ่นน่ะจัดน้ำมุนฮีอวายโฮมน้ำมุนอาจิตให้ดีหอยมุนอ่ะข้ามาตูเวลวาลาวายโฮมฮิดดานเอเวอมีปีเตข้าเฮลักเวลาโอมุว่าจ้ะมันทุกคนหนาของวายโฮมหนาของในเจลฮิตตัวกันเฮ